završio sam ponovo snimanje. Hoćemo ih sad pustiti da jednom 4 povedu. Ću i kurac pušta da više. A de, ajde sve. Ajmo ih sad poderat, znači desnu. Hajde smo i gotovo, to je to, dosta smo ih bilo. Nećemo ba. Hoćemo, dosta je. A bog te jebo, nisam nikoga ni vidio, Nemojte ba daj da igramo s njima. Ajde, dobro. Nije mi zanimljivo, Jara više volim kad mene jebu, Jara nekad ja jebem. Ja se odmah kažeš, nećemo puštat, idemo igrati. Da. Onim pravilima i to sve. Mi koliko smo dobro, trebamo ići na takmičenja. A mi gledamo kako se prijavljuje roba. Hajde ja pustim da me ubiju. Pusti taj Muki. Tu su desno, Muki. Pusti, nema već. Ajde i on je jebi. Moraš ga kroz zid, vol hekeru je jedan. Evo, divan, čovječe, da mi nam daj divan tugan. Divan, uzmite, divan je dobar. A daj, nemojte tu. Pa hoćemo da, ajmo ih 10-0 spidi. 10, no Ajmo im ba pustit malo. Nećemo ba, ajmo. Neću ba, dosta im je ba. Evo na brzinu idemo tražiti nešto normalno ba. Ma da, bježe ovdje. Evo je mene ubi kurac mu, evo ga dole. Da snimaš, mačak? Snimam. Opija Mati, oooo. Momci. Jel me čuje neko? Čujemo. Čujemo. Šta je, opuštate obe i ubijate? No sad ubijaj, samo redom, Jarane. Puštali smo i 2-3 da igraju sa nama, dosta im. Samo ubijaj, dosta smo ih puštali. Ja bi im pustio bar 2-3. Ne morate ga ubiti, nosim ovo. Nosim, hajde. 20 metara, 15, 10, 5 i... došlo. A sam se, men može desiti. Ej. Šta biva? Pa morao sad otići, joj. Voze, ima one kao sprej zadu, znaš. I došao me šlajm. I ja kak sam umio... Pusti Muki, pusti im buraz. Šta s tim Milanko radi pa ne... Barem kakvu nadu. Ma ja sad nije okvir na 3 na 1 kontaš. Ali nemoj pobit dvojicu pa da te treći ubije. A nubovi ne znaju ni gdje trčaju pričinu. Da ga namiriš. Jebem ti sluške. Daj ba te,
Momci. Ej. Dobro je. Čujemo teba. Nije to već nešto slušalcem prestale raditi. Vamo lijevo. Ne, nego imam nekakav zvuk. Ja gledam šta je sad Vidi ovoga što pobježi za lijeđa, da ga vidiš. A daj ti, Hajduk i tvoj lucky point. Dobio si 1000 lucky pointa, jebote. Ajde, trči. Ne. A ostalo mu 10 HP-a, jebem mu. Daj, pa kako vas ubi? Ajde ubi ga te muki. Aj sad to. Au. Nube. Hoću 200, ba, hoću 200, neću 100, jebote, to. Aj ti tvoje. Konto sam da mogu uzeti da mu pročim, imao sam 100 HP-a, znaš. Ma ne moš ti ništa. Šans. A da ovo smo bobi. Sam ne smijem sad reći koji je kanal skontaći da smo ih puštali. Inače, slabi su, nisu uopšte jaki. Oho, vidimo maka. Eto to ba dvojica tamo. Sad. Di? Idite unutra, gore. Desno, Hajduk. Idi tam ko stižera, pokupće ga. Jebem ti Perfect. glavu. Neki. Čo? Pa ja hoću killove zbog asista jeboj. Pusti ovo. Joj, Hajduk, 200 lucky pointa si dobio. Jesam, da. Imam 4,4, ali džaba. Kako me ubi snajper, daj, pa to... Desno, Hajduk. A sad se on bore polako. Zabavaju se. Mene su ubili 2-3 puta na pravu, Eran. Pa i me. Viš? Ne možeš im baš sad kako hoćeš s njima. A A polako. Moćni su 3 pičke mater. Hoćemo ih bošnjom. Kako ne može kalaš probit zid? Flash im je tamo. Moram ti ja bošnjuki na skill. Jeste se usrećili? A jel, Jel? deremo. Oho, vidi ovo, Hajduk, dobro naš, nešljavši. Ajmo jedan flešić. Na to moram ubiti čovjeka. Ubi me snajper tu. A i ubi me. gdje je snajper? Eno ga tam Znači ga tu kad izađeš lijevo. Ne, desno. Bošnju tu odmah čim izađeš lijevo. Jebote nam je... Dobar Bošnjo. Svaka čast. Ajmo ih 10-4. Ali dobro, i on se malo upraksa. S početka smo ih puštala sad, nekako. Daj, pa daj! I sad će Hajduk kupiti nekog i neće ga moći presnići. Johoj. Nemoj Hajduk nikog ubiti. Hoću ja da budem prvi, ja barem snimam, ajde. Pa ja pa mora Hajduk. Pa spada na treće mjesto. Jebo vas,